Zamislite da ste tehnološka kompanija koja je upravo lansirala novi model telefona. Znate da je kupcima itekako bitna kamera i kvalitet fotografija koji taj telefon može da napravi. Koliko biste daleko otišli da demonstrirate mogućnosti vaše kamere? Da li biste možda sarađivali sa fotografom koji ne postoji? Massimiliano Toscanelli. Ovo ime ste verovatno čuli ili vidjeli na billboardima tokom proteklih nedelja. Renomirani italijanski fotograf je došao baš u Beograd kako bi demonstrirao kakve portrete može napraviti sa novim Xiaomi 14 Ultra telefonom. Više od 300 ljudi pojavilo se na događaju Ti u oku legende kako bi imali čast da ih gospodin Toscanelli fotografiše. Sve je prošlo u najboljem redu i posetioci su bili prezadovoljni rezultatima. Zato nas je iznenadilo da saznamo da renomirani Toscanelli uopšte nije stvaran. Naime, Xiaomi je zarad marketinške kampanje izmislio identitet fotografa, kreirao web sajt u njegovo ime i objavio fiktivnu biografiju na Wikipediji. Toscanellijev portfolio sastoji se od radova drugih fotografa koji su u dogovoru sa kompanijom dozvolili da se njihove fotografije koriste. Đorđe Jovanović, direktor marketinga za Xiaomi Balkan, istakao je da je cilj kompanije bio da demonstrira kako svako može napraviti sjajne fotografije uz pomoć napredne kamere na novom telefonu. Kampanja koja je uključivala i objavljivanje fotografija učesnika na društvenim mrežama i billboardima pokazala je kako moderna tehnologija može omogućiti svakome da se osjeća kao profesionalac iza objektiva.